dak rong sport son bang ke la bang so asai yang deng deng po 100 meter. ola loi tum long pini la bang so asai yang deng long ngai tong do tum long ali hisar pulo 480 meter running race junior. tu tum long Anong Timung. wikimi pen nong nang thang klong wikimi tum hirbang 480 athai lo tome running race. la pen thu Second anong Chipolong Mage. Barbila me da mai long ta Elvin Timung. sensitivity la pen thu boljan you prono 480 meters running race. Third anong Chipolong Mage. Simrong Thar. itu bahan adi dan kidun apa itu pin dak adu kami itu kilu Chipolong Mage. itu karbi long sama konsil ACM Dr. Turam lo hang tame walk culture lapen sport culture labang su aning kamat kha to kok pen itu kado kawe sport son tame sub son season han tame itu han aning nang rung pen aning kanwang tame itu han kirap nang pilo Long jump junior. First anong Chipolong bang Mage. kami sumara me Angin. aning kaparong pan itu dak itu son nang pen lapen non kilang tame alangli initiative campaign itu sumara mane Long jump junior. kirung pondia Second anong Chipolong Mage. penon kilang tame itu Harlin Ka. karbing long Long Pipi. sport son tang kia sayang ding ding pemain itu rong thilu am kis sport son me abang so sayang ding ke pachunum lap Third anong Chipolong Mage. lap jai lo yang tum hana pan Anissa Terangpi.